besimsa yulam so ka fall to ma tum samaya ya kapenina eyuna ma nyela muyantai I'm solo uncle bai aborja kamane sai kala nanim vuyo na babai zandana mbokan tanda you a chande de kunda chande tudang halomo chande mana wuzo yuriani chande tudang sumo chande mana wuzo yuriani sonku to yuma kamanyini sonku to yuma kamanyini sonku to bobma kamanyini sonku to bobma kamanyini chande ayolande ayanache ankube dode pepa dede we kushinke tumamblani I have broken your heart before I still you the love me more minim besimsa yulam so ka fall to my street tum samaya I know that I've hurt you a lot, and you are challenged alapang makanya so but in the name of God and the love we used to share, I'm sorry. Yulam zo jarlam bukam butuma, manam yuara makunje kabo jelle shawu madan dwell upon a shalapaga. Anine kan call it near ram minye kanon kosha explain on caller. The line she are going to aranta young kulazang by young yendwa magati jamda. Solo lan ngo jalpang bajande the kumda laran terma so jande. Yamangalam mal dang no so sam lami mi magara mununguzo yelienga dundwangane. Sarbanam bar me bolenya yurlam. Wala mo abu lati bonu musumusi bi dwa abu bia bor shela kuta. Yeah yurlam jala so na me malle. Ala kawle babba me gobble so jalpang mani chanti wel tim. Tanna amar habe in chana jingona danya malma yorlon sahdanyala jishadan parana alazama dal yon kurgapce wonde to kuyato ameba min jingo mbala atal visa zo foi kata peto ko enzana pa wa dangal setna ta tamna ne on tetnya biya marta saraka ton pata alafi kata kana tilab jinzungo ne tezan program shadan gam kai do konko dita kana yorlon yeto apolo antana dan ka tabatam kapsi wil mbala malmal yorlon ne tega kada ma jingo param na bebe Nature foster point from the Halabaraka, the yet till I shall do a hebos in Tanama. When you let the zone to women as I know me, Nisa Beda Gwandabani could tell one at the book till I shall one cover some well baby nature foster point. There are songs of Dabazang, Papa Dabalum follow, don't go in chamber soap selling abbey. Men ba papa sooner can you go near the yaka for any day do capture baby nature for supplement to Nanya wins and fan. Toku never been now, Valentazon Zimata near the yin chang and take bag Vagonia catins on songna. The year to a share near Pam the Batonia answer and Tarabe love so and Taradan Catazan and the Jin Zungo Zungo in Zamzamia. Wula nyere yamanga le bere ni nesem nyala den te zongo tachi mani chante ambasha me den menye to yem ba makadama do min pa lambo tila nyale kadini tila bozo karni tila dila patila bozo kar patila tanyala banyen lehlela yello mazo nyadi yamanga le nye shel zungo na kamana za sa dida fana lala nyale dama bo so ten bongba sona inteje jungo pe onye ni bo songo pasana temino kubala sahashala kam ozongo wa tebela no amara badama temino kubala sahashala kam yilongo ka oto nang da dawe ni apam kanante jinde tabre jungo maka mana za sa dir odan fana ngunye mamarash to ko enzana pe kanongo marhabe en chana jungon mamarash amara ba ngule mana okay te pai pam ne anyako ngalo gwam kanong dawe ni pa ona fan kanate jin zungone ne ato ne yelama ntetama to tana ko yata paya fa kata to en te ga makadama nyon kam nang da wenia ka galgwam ka gbasa hu mata nyala ngonyam fa pam ka pa ka tama jande kadama ana ku zo maka ajar jingo sashal kam dama amfana pam nyala dan betona ka amuna zasa yenji dazo tan kana ta cirji madama sama fun nyala dan vu pam kan kula tam sandane ne tan darga zongo zara shamma tam sandane so ta ko yim cillaji mama warash zongo ta ci ma da nyala dan yabago then sinisi yen yala tiyane a sex in medicine tin kana dilam na dabgan na tamba kadama pa ano do lambo
di nyɛla tila to na no tsakatare amiya anu wala ma no ponir kam munche gom ka baga sagani yung mbayan lafsere ni yele yes and no selmi sale ka yele in dagbanle okay to apoika ana ko che akanati yete ma gbunni tan yuna na cheka ta ban bolenye pa min dola musulmi ni yen sex bolenye la kata kolapti samatu dinye shara kana che ti dinye tilabe da patila la to ndu pen yele yana onu ntizan hakatare ni zani pengo ka fu ka pa ban tammana no ban wubs mazan jandala la yelle ngoma pa min dola am bon ku yerla sa hashal kam dingela ben shal na wonna zan bre pa min do sunsuni na tamalle in bor champang pang sar yorlam kamalle nawde zuliya kazan le in pang sare biago kamalle wom de nyasam okay to ti saha shal biani bi nyasam wombo ni ri champang ni de zan vuhi mbahmanga bi en yi jalansi dinin yaren to zo bi biago funi to ami boya ni binanka ni paamin zo lambo dingala be shale binyeti la selmi sene to yel kaman sex and medicine yes kamela ya da yel shadin chakan ya ni okay nyela sona sata ni tilla nyel karnye tilla shale de maliya garti la kan so mini yel na ai katila nyele okay so amati yan puli kwabga funi banyan yel na tila nyele yan vala kwabga ne pehwei na wei yasa banan yanzu mbala banin yanzu gambara okay bamiyan yel na katila nyel ma banin ye top yimla okay yasa ban bagalse ti yan kana ti yule de patila dinyala num fosongum bami de pilgu de sunsuni ne rabago drinye dane ton ku yerma dab don so lam patanage karnya la kwam ko bai amobu gum nyasam shale okay so ama kwam ma babu nyanga ala fe shale dwalmi katina yanzan la baale da masana yeldi yeto don paano to jondo karnya la kamande ngoku yoma ka do ngochi yina wobo gum nyasam shale alama shal kane to ama titi yel ne kaman la'ambu nyela tilla la'ande shaltin yan bole la'anda mangle la'anda son la'ande shaldin doya be din nen doya kasi den katubun la'ande shaldin ye tilla nzon ti dada okay tiyam tilla silmingi yel ni health benefit di dala fi ni ye shalzon ti tum gana fome okay paamin do yil la'am karngala la'anda son ki la'am dinye be sharan to gurta suhwa te suhre ba mi ne sal suhni ma na ka jim jole kana to wulga petan nan ne gana ban ya shalka dinye ya tilla shal dinye tilla mang la kataba mele tilla sun yele tilla gandal ngela zanti to soy paamin do la'am ne tilla gahanda zante tilla mang la ngela zanti dadam soy yinin de yillan karngala la'an da son ke la'am yisur palataba yillan manne yurlum yillan manne suhpyalle yillan mi tazhaborle damalla ala fi shal dammalit din maltire ta suhure kai tunya la'an da son yillan da de to gurta kace suhure ne dorte okay de to gurda dam kace suhure ne da din ke la'an kallan la'an da son din katena good sex ma whether it's good and perfect sex the to gurta suhuru ma kachere dorte hal din to nan ka so suhni male dore duru ko to nyer la anda son kati chan ashibtin nan ti chaka ba vihun tin nan test ka bena a nupum fu tabu kana
bela doroma yanya din yan balagara he doroma lu'angala dan balagara bel doroma ngala lu'angala dan ci dinde nan kata nan da la'anda son balama dimmi de kama ta janda ti pa amin doza ha okay lala suhni dwar to hen timilan kana ti yule de lanyala din ya alafi nzang tete apart from the number na suhuma yeah ante ha pa amin do la ambo panzir de dan fa na gardo okay pa da pasha di teacher to na ya ta dalle shi dan China panzir de dan fa na gardo ailan kana ti yule yillam pa amin do yillam mani shal din yan yina in chang ta ce pa anama din de nan karaba legi dubin nam nan biya to ringela first class nutrition din yela mani ma yan de bella bandir shal din ye bandir mangle bandir son kam mier ka polde dadam nan bana okay dun zo mani yela den to din de nan karayi zo ni ce pa ne din mane pa nan bana ka to ce ka ta zabre halata zabre mani to ce ka pa zabre jala ka sabge kan yelsra amma dan nan mata ba so pa handale okay dale nyala donc ku cero ne ngara mana be o inzan da madan kan yelma da malo inzan nan shamka da to donc ku cerma na dole ke na won ban de mistake okay yel kam na won zan bare ta bi hago funi din yela bin shal din ya alheri zan tete okay don zo mani can pa sane kadan de pala da nan labiya to dun mumuna di yan tila pa ma ala fi shale yela wanda ba mi mani yela dallan yi dun ma na pa to ne ya okay sa shal biyan ka ta to la amna ga kanya ka pa shabe zan onun tumda no je na rokpan wo jenar palam ka nun yan yelam na aku to yelana an yi hatar ga duka shal halayen yi gwa adin ma ka yan yi be an ya kashe ni wo bo borno nan fuwa dun zo anya ko parto manga nan mani ngo yina na ko ba nan fuwa a permang ma ku to shaka mani ma ba nan fuwa dama dingela bin shale do mani yana de to har ma kama pompi ni ne yoge ka tsahar da man bahar ka tsahar ma dan zo da ku yimna kama zulum bin zulum ni yayi mercy do ko yen zulum karina spread la chanka tangla lala nyele dan zo di kun nan lama dan de nan karinga la ovulation agala nyab saham balama mani wodi yan gumi di ku gu kanati non za en ga ko non de piamma de mi ku piaya nya makarayo de sa dan palama donc palama de yan panla nuwal mane kar wulge mpi anan gbanane bingela bannembe bangmalla zu ayno ay zang an tinina ngoko to nyele ama zang silmin dima yulle ay yul kamala kaman polwene ne namla don zo biyan palami mami zunzuya mala lafi pamtiti zunzuya zunzuya wala kayama mbunya ngumbiya no badiroso zunsul ne kere lu'lakam de wala kayama silminge ne protein de mallan nan buna ne mibu ya bin yara da fune okay amma ta badir zunzuya ma ka ko dirba bin dir shan ben ka ta dirla kai ne ta badir zunzuya amma ka dirba bina ka dirba noya shakatana zan dan ba'lane dun zo mani can pato na kaban nan biya don na dalira la ala fe zan to ne la banjir go to nin bana ma banjir go zan to nan bana ma dun zo hal pa yin malfuwa ti de tuyani o to la'anda do o yidara o mino yidan la'anda diyan song la pa'ngo ka song biingo kallan tom song pa'ngo sahashal o yan gbandu mbalagane o do abashi mbalama dingela den song do pam nzang to pa'ilam biane be pa'min zo la'ambo dabba banguna ni yel yakaman pa'abandir da danfana pamma dongun danfana dirnyala din yan
nto alafi o suhne din yan yi wumsum o nan banane din yan ce ka champan kanala o min o pa sunsune din nan ma nye do wanda fana nan ye shale pa al'ambo dilan ce ka do ka wannan flexible ko wannan kwabtu anwo ka di doya din tunira doya sham dama din yela be shasil mi gën bol exercise la dam manga nan bana dammu ai to dam da nan bana mbi la kaman tinye chang gym nta mde warwa be ti chang ki fit nta warwa kanana dagba malla the exercise be de nan bana dambu ne ye shale nzang titi kata dabutu damda kare chena to amma paanguna din chaka anan bana me ka polam ka viala kan yalsara ka pataba dallan to chaka azabre kar sabgra ka chaka zabru ma yalsara ka bu gohra dallan to chaka nan bana wani ayi to yule aya nyama ka nan gbon kwabr ngoma tanan bana ngoma la ko shinga kwabr shinga karabye dane aya to yunu gbara kwabr ma vyen yalanga kanya kama kwabr ma dan man la vo shinga beere puuni to mborna ta pahan ye to ashale pa shaba ban zasi do ne twebo ma prayi be yanka wum dan ma ayul anan gbana lala kwabr ma aba to nyar la vyen yalanga demi bien ho amma aba to nyar la vyen yalanga dama da badira dan badir ma yi dimi ka to nyefum dan wala kama aisa tiya ka banan da kwam yu arle de zobo beru ko amilan satiya ka yu arle kwam de zobo beru ko to no zo ayula nan buna ayan yama kama lala voye ma be yaya kwabra ma gba abiyan yar kwabra ma biyan ala gba la man waka bang no kwabra bie nan buna wona to ma dai nan karanga la mani to chen la anyela paso amina yidan no to landa karanga la anda ayan yama ka kwabra ma ka aku yunda la kamina kwabra ma vodo mala ayula de mala kama volla sabo ber funula to la anda son mani na tum da tun shale pa abanan buna nan bala ailan kana ti yulta paaba mani yela bin shel din song da ti zangpa to kwabtu a yobu mani yela din song da pa ka to dir amanga ni yel na ka dir amanga da pala di yina in yen nema in ye chen nim nyamata pata parkara be pasar kara kadin ye mangdib ma mani bi panan gunan tumda tun sheldon tunara tum ayul pama mboro na pashal akpa ye to ashal kausa wil mutin yuwan na paba nyum paba ayan yela paso ko to ko kurgza kana mali ya wonan gunane na jarpam mo ka nyoko aji o shapam mo ka cena kanya ko nan guna ma karan yelsira bambi yara do na tweb kaman tun wana tin yara do na tweb ma ngun kuliyan twema halin ala sashil ban ta ko canta nan gballane ka do na ma tweb nyal den de nun ko mala lafi dan zo ti ayu no sashil kam ay nyam kar mala wonan guna ma din yelsira me to bayi ku ce kamani cena ka tabiyan da ta yadu ne lala karayen yelsira amilan kana ti yule mani chang du paso mun to lande mino yidan to landa wa mala suhdu kamala suhu pialle sahashal kam wa mala suhdu kamala suhu pialle sahashal kam karace ko mal su'lu o suhbi yisra yiran la mani ma tuntum sakan yarma diyan calma ko mal su'lu ko suhbi yisra yiran karlan ceka wutiha kar zilge tawa alam siha wala ni yel na kaman ko tiha zilge ma wo pa nouveau so mun tam de yiran kamuno di fila pom nto bela kayo ay katandi yela ngola gula nyanguya mambalanti
di bi chaka di bi yirna paɣasani dindee niŋ ka paɣa laɣanda soŋ ka manii maa chana saha shɛli beni a ni tooi nya ka shɛba ya ni bi bi bɔri ni bi niŋ puwa ka bi boonli ni drop out doo ŋɔ ni ti yɛn bahi o maŋ n yɛ o maŋ saha shɛli maa a nya ka o vuu ka o maŋ yina ŋɔ ka di paana yɛn yɛlila n paɣa taba a yi baŋ ni a gala nyɛbu saha n bɔŋɔ ti boli binshɛɣu ka a baŋ ni i bi bɔri ni i niŋ bia dama nyaɣasim shɛli n biɛni saha shɛli doo maa yi ti yɛn nyɛ o maŋ maa ka di nyɛla kamani doo ŋɔ tooni yɛn bɛla paɣa ŋɔ tooni ka o nyɛri o maŋa nyaɣasim shɛli n bɛ nimaani dindee yi niŋ ka di nyɛ laɣandi suŋ nyaɣasim shɛli n bɛ dinni zaŋ ti paɣa ŋɔ mini doo ŋɔ zaaha nimaani ka a yɛn nyɛ ka doo ŋɔ pili yɛltɔɣa bihi yɛlibu nimaani ka nyɛ ka paɣa ŋɔ pili ŋuhubu ka paɣa ŋɔ pili suhubu ka bi zaa suhuri niŋdi taba nimaani ka yɛn nyɛ kamani ka bi pili tabi kahambu bi gbaa tabi viɛnyɛlinga dindee yi niŋ ka di nyɛla laɣandi maŋli laɣandi suŋ to amma lala drop out maa ŋuna doo ŋɔ bi yɛn bɔri ni o kpaa niŋ a nyɛ ka o vuugi o maŋa saha shɛli dee kanna maa lala saha ŋɔ maa di tooi mali wula ka yɛn maa barina titi pam nti bani ma dabba bee paɣaba ti zaha ka di mali nangbani kpeeni dima manii nyɛla binshɛli paɣa tooni yi mahagi ka manii shihili bi duɣurimi o ku yɛn duɣumi halli n ti kpɛ n paagi o dindee niŋ ka di nyɛla o gala nyɛbu saha n bala maa manii maa yɛn duɣumi chɛŋ n ti kpɛ do so min biɛni o manii yi kanna silmiinsi yɛn ni able control o ku lan tooi gbaagi o maŋ ka n tooi yihili na so biɛni di yɛn chirigila paɣa ŋɔ tooni halli ti yina naagi a nya di ti niŋ puwa ka o yɛn ai ni man daa yihilimi a daa yihilimi maa yaɣari daa kpaalo di daa mahagila paɣa ŋɔ tooni na hali n ti paagi yi bindɔra to lala maa gba tooi nyɛla din tahari yɛlimuɣusira na dindee niŋ ka paɣa ŋɔ nyɛri o gala nyɛbu saha ka bi yɛn ni bi je ni bi niŋ puwa a ti yɛn nyɛ lala maa paɣa ŋɔ niŋ puwa ka o yɛn ai noo daa yihimi na da saa nya ka ziligi kana nimaani ka nangbani kpeeni kani ka paɣa ŋɔ mi na kamani o bi dondo so bee pa ŋuna so lala bini maa mali nangbani kpeeni pam manii bi ŋmala wula ka yɛn maa kamani bi duɣurimi dindee ku niŋ ka mahagi bi mahagi ka di nyɛla paɣa ŋɔ galli nyɛbu saha n bala maa bin duɣu chɛŋ o mi ku duɣu chɛŋ o yɛn kpɛmi o mi ku kpee dundoli maa yɛn yomi n so dundoli maa ŋun yo di binshaɣu bila yɛn yooli pahala a dɔɣabu dali bee di niŋ ka di nyɛla kamani to n ŋɔna ka ti dii bi hali n ŋɔna lala zali kpana maa biɛni to amma ti dii bi niŋdili puli yihibu di malila zali kpana zaŋ ti ka di ku nyɛla a yɛn chaŋ ti paagi dɔɣisa a mi naa yi dana n nyɛli to amma bi gba niŋdili mi saha shɛli din na nyɛ ʒi kpulli la ka din ti lɛbi bia di lɛbigi bia di ti lɛbi bia maa naɣala di kam na kamani lala puli ŋɔ maa yi bi yihi din tooi di paɣa ŋɔ nyɛvuli ti paɣaba tooi niŋdi puhi ka di niŋdi lala bindi di pa bi yihi lala puli maa bia maa din tooi di paɣa ŋɔ nyɛvuli di ŋuna zali kpana saɣatili ka di to amma zali kpana bi saɣati ka a kuli di a maŋ chaŋ lam nti ya doctor na yi la puli to doctor nim maa gba maŋ zorila dabiɛm pumpuŋɔ dama a yi niŋ so lala ka yɛltɔɣa waɣala kana di puuni a gba ni yɛli ka di wuma a ka shɛli naawuni yi bi yuwa ka ti nyɛla an tum chaŋ shikuru yuun gbaliŋ shɛli maa zaaha bin deega shahara gbaŋ ka a ku lan tooi leegi n tum doctor tuma ka a shiri purim so ŋun puli yihibu zuɣu yɛn labisa to amma luɣu shɛli polo puli yihibu din tooi niŋ ka di nyɛla kamani tin boli binshɛɣu bibili puli teenage pregnancy n bala bia ŋɔ na bɛ shikuru ka so niŋ o lala ni ŋɔ mi ŋun niŋ o lala ŋɔ maa a yuli samli bin gbaaga amma din yɛn niŋ ka bia maa chaŋ shikuru ka lee yihili di na niŋ ka di pɔri n bala amma di zoogi bin chɛli ka bia o dɔɣi to chɛ ka ti labina ti maŋmaŋ yɛltɔɣa maa puuni
Mawash Alanda Dwana Mala Vagon. So Bahama. No, Landama. Ye check at Latman, don't zo tea on money. Tea bola and the song. Dingala tilla, dingetilla gandale. Dunia Zakarnetilla #1. Silgu Ndam. Zayene. Nzanti. The Pabamin Dabaza. Okay. Mawacham Bagman the Queen Yella drop out, the subject oti nyuma ka pon man to control man yi o dabla mo ka che pa ma ka pa mani ma mpa bobon dora mazo boleli che ka de nan tomte dabapam cause dabapam to zo e ka be kadama nila oye nyuma ka be pa ma ni den ka owum de nya asama pam so ma de sama ban yi herlama una ta ko amal kadama la time abamba wom de nya asan shabata mani yarna banyarma akwa ban bole che ka de nan de tombe kala time daba ma pam win no ye nyoma ka obe pa mani gar o yihlena ka nyoma ka sa chakantin mahallin okay shirye jeya ga zanga no bele viele de paga nan gbam pa ba da na ba chanwal na kaso dargai so vogan din nga nan gbam pa ma di shi hazanle ma me ta zinlin wonye din chakati banda wada ban de destarwa di shi azanle din sa ayanye makaman zamba kala lanir ma nan ama okay din zo dabba jele kan ze dabba nyanga dabba jele kan ze dabba nyanga lala sahama ampin yele lala sahawa ma yenye saha shele doma shewoni yam wurum kammala zaniya nan wurin kammala zanma dabba in kaywalhu to amma bangdba be wuya ne bin zan shele wuhma okay din malla ayi pe lori ka lori ma to duzwale yen sirgi alama shele bi ashini nyasamin yele karanye TikTok anye yebo don so lala nyasam ngoma yankana ko yan yele de tuami okay din malla azan agata nan anwal na muara kai di nyasam ma pia tamshele ana mami ana posla zan nan anwal ne din ana di bo gbare nyasam ma she min torma nun torma ta nan la karab ni da sama so lala sama so yen yihla anwal ne agbabiyan borna rayi to dinin tuce ka dabba pam ka babuto in yihirale yoywa so bin wati yen yihle di yande de pinyan biyan pilla pa wato na spread ba halle spread yina so mi bjani yiba ma yen yan wo magba anya ko bal na pa wo mbe yorme ma parho mariya mang la damo be yorme okay nyasam nyela ko wum kan nyasam ma cheka bezo kan yerla hasha kam de tuye na tiyan la an kan la anda shalin yella anda mangle la anda son lala sahuma nyasam shalden chuma mum mamma wala kan yengelma walan kayya wannan bunan wani o kuban wonun buna za yan pimdi yan malla kaman naklan ganne be latini gbanirla lala sahuma kaman 1 to 5 seconds ma woyan lala nyas lala sahashal mani wona dan nyasam gumbu bila da kodo sane kana ce on to hal way to la 100 minutes lala sahashal din yan gina ngoma to dan nyasam ma garla 100 minutes shal won to la disa dan ma kunan la kama da bahira da kongo de yila da ko ka chale okay so omo ko to nyala nyasam ma pala ote nyoma sahashal nyasam jan ko yam gumda man nyasam ma yen chaka up and down wo chana kona ona ko kaina to amma sahashal man ni ma ni yankana lala sahama nyasam shal on yangumma de gare tor shal on tola okay har wo tola min to kwabga lala 1 to 5 seconds shal din yankana ngoma lala nyasam ma nyasi be de jeltaba ngarmin to kwabga shal on tola din so lala sahama ma ayen yelni o yenle drop out la
dingela mo su guzang ti dabba pa nizo anya ka do so yele dingun ya chambo be roba prantuni din yannan dito ko kanaya kam jani ka kan le jani roba mani to mun pon mi roba nan ma dabba ma mi di bo borle ha pa apa gwa shablanje to roba nan ma mi roba shale tan mai roba shanga ti tumashi dabba tu ne roba shanga dan partama kai perle titi nya sa haka yen nan demonstration ne jire shanga na okay sa ha shale bian de perba mane ayan perle shama yen chaka ko gum de nyasam to ba mi re perbo to mi jana ta bang da perbo okay ne ya shama dabba ma be shabe jide perbo mukumila dam ay perle ka faham zalfu cher funi di en fahma yam jala aywal min roba ma sun sune de sa akuto gum nyasa ma de biyan sore pa ma nan gbana ma mi dingela body touch inan gbana ma yen shihra taba kan nyasa ma yirna ma to don zo ay pre do yizan roba pro to ni kala la faham ma twele ni zo de en chilma ka de biyan che ko wonun gbana table roba ma wo paɣa o kpe paɣa ŋɔ ni ka paɣa maa gba mali tam haka man n yi daa ŋɔ niŋ gbina n shihiri ma ŋɔ di bi yɛn niŋ lala to don so dini n chɛ ka paɣaba shɛba jɛli ka dabba shɛli jɛli din dee niŋ ka a yɛn pirili ka bi piri di so di niŋ a yulli bi niŋ limi ka niŋli manii maa ni yɛn yina n ti kpalin shɛli pa so ni tooi voola haali ka manii maa ni yɛn yina kpalin shɛli maa ka di ti lan kani gba ni saha poham pierla da puuni okay anya ka so yihle ka tiele de be tira de malala la behle ma ka zanga anu gbagala la behle ma ngo ka ko yan gbagala behle ma ka zangno ka warsra aku yan wars ma halaka takna ta tai adongo de ka ta ta dongo wel taraga ngi shale okay din saha ayi twe de nyasme en di shangalam jen kan ngala kuma de bela paya to dabba to no roba nan ma da be paya ta ko mile ka dan be paya pa da ban to amma sheba mal shalam biyan bol company ma yul da man yi bol advert kan nan ta ba da kan bon ta ba ma dole bi bor na ti yarbe ye to a tan wona ban kam na ta tab son mal yorla dole bedin ma hal ayi yihle ka zan la pranu anubla ay nyama kar ko malla kaman anan gbana bala ba ko nang la makar ko ngala kaman ni sal nang gbana nyale den zo hali di papa so won pahanda do yesul ka dono pa wa pa ma ko tuba ba ko nang la makar jela di pana pa so won pahanda do ye mirasu ka sule ay yun le ba den nyelsu ngo ka yan bana kaman kai yi da mo social he roba biara funi be nol mane mani wani yan yina ta kpalan shal fulura ni ma so anya ka so sule ka mani ni yan yina pesha fuluma kar projet ya dimi betu ne projet ya okay de tumu na sule kar ku be kaman atono na ku be sha so titin ya sa hayan di da fila so amma lala nyirwa ma da ka shalle tin ya baka won ba zani yan yelsham to he to biyan bolbe yule kable kana ta tawson mal yorlam kat le yar kay bor ne ba da ban sam zan kat le ne bu da ban sam nan ye shale okay dan zo mani drop out mani pa ba ma wula kay ma tan na handla dabba ma en yeto ashalan lamjan karlan la kama tida na magba shaba borla na hanguma to amma da shaba mana so ne sa hashal din yan yina ma ko to yil na kazan wonu gbage on gorsa karam da bahayina da yina da shaba mal da so ne to amma ka nti hati yan fu vaga kwabga funa to kunya vaba piya ba mallala so ne da mallala sa hamu ma nya asam shilwan ye do ma ne yan wumda ma duku to ko di yip mana karanan ara hazantu semisi ne easy de kutono she okule de nan la ne muhati yenya de papa de kulen pilla to no ma yibna halati
din ku to che ka paɣa ŋɔ gba ko nye mani chang o sana din mali alaafee shɛli zaŋ ti la Kausa n lan bɔni ti kaa ti yuli yɛltɔɣa shɛli Naawuni foi ka Naawuni yi nam ti ka zaŋ binshɛli zaŋ biri ti biɛhigu puuni bee niŋ ti biɛhigu puuni o nyɛmi ka di nyɛla kamani di nyɛla binshɛli din nyɛ alheri n zaŋ ti din che ko che ka di be biɛhigu ni maa din zo di yi pala la Naawuni di ku yɛn zallim yaa saha ŋɔ maa a paɣa o gala binyɛra din zuɣu n bi yɛn che ka a nyɛ manii Naawuni yiri bɔri o naan tooi niŋ lala so amaa na din yin kan Naawuni bi niŋ ti lala ka mi ni kamani lala manii ŋɔ maa di nyɛla binshɛli din yɛn sɔŋ paɣaba din dee niŋ ka di chaŋ ka di pa ka di pa bia ka di bi niŋ bia hali di niŋ ka paɣa mali puwa manii yi chaŋ di sɔŋla bia maa mini paɣa maa zaa tin bɔ dabisili ka kpe zuŋɔ so bahima mi bɔhigu shɛli ka n lara ba n bi garigu ni paɣa yi mali puwa di tuya ni o kpɛri dooni ti yɛn zaŋ limi zali nimaani dama di nyɛla di dahlali topic ti nyɛ dabisili ti n kpɛri puuni ni zo Kausa ti bɔm laɣindi maŋli n zaŋ niŋ ti biɛhigu puuni ka nyɛ alaafee ka nyɛ alaafee ka nyɛ suhudoo ka nyɛ niŋgbun pɔlipɔli ka che ka ti yi tamsim ni n che ti yi daanim la ka bi che bihi bihi yɛlibu ka paɣaba ka ti gba che bihi bihi yɛlibu ti laɣimmi laɣindi suŋ ka doo tooi neegi biɛɣu n yina n ti zani bee na n zani dundɔŋ ni ka darigi o maŋa ka ya oi Kausa ka san wo n doo n yura n yi dana yɛltɔɣa shɛli n biɛni din dee niŋ ka paɣa mini doo laɣindi suŋ paɣa maa ka yu shɛli yu gaŋ zaŋ boondi o yi dana doo maa gba mi ka yu gaŋ mali boondi o paɣa o bɔrimi ni saha shɛli kam o yɛn zaŋ yu shɛli n bɔli paɣa ŋɔ bee doo ŋɔ ka di tooi che ka o sa niŋ shɛli la ka yu ŋɔ ka o niŋ din gari la ni paɣa yɛli ŋɔ mahora di pa shɛli zamaatu pam di biɛni ka bi mi no ti mi yaa wula kan yɛli maa ti mi saha shɛli biɛni ka di nyɛla kama n baɣa ka ni yɛn ni baɣa ka maa ti yɛn laɣim ka di pa laɣindi suŋ ni yɛn ni di pa laɣindi suŋ maa nyɛla kama sujee yi bee ti sunsuuni isuri bi piɛli ni bee yino bara ka yino je dama tina bela vihigu shɛli puuni amaa ti na bi naali di niŋ ka a bi bahi mɔni ka yi ka kana ti bɔri ni a di ka piɛbi ʒɛri ka chaɣisi a noli ni paɣa maa ni niŋ taa amaa ku nyɛ laɣindi suŋ paɣa maa mi yɛn niŋ limi dagbambi ni yɛn ni di chaŋ shɛli bihi la zuɣu la andi ka piɛbi ka chaɣisi a noli ni amaa ku nyɛ laɣindi suŋ a ku nyɛ shɛwurimbo a ku nyɛ dariga maŋa ka a kɔba kum TikTok la experience la a ku nyɛli lala pop n bɔsi yi yɛri maa pop lala pop maa a ku nyɛli so ma wa sabam na yi ti ka dama paɣa ni doo laɣimbu di nyɛla tila din yi niŋ ka ankali yɛli shɛŋa maa zaasa di biɛni yɛli shɛŋa ankali ŋɔ maa zaasa yɛn biɛni ka ninsali ni tooi saɣata ka dama paɣa ni doo laɣimbu di nyɛla tila din dee niŋ ka yi laɣim ni suŋ so ka dambɔ nim maa zaa biɛni din nim zaa yɛn kana ti laɣim wuhi ka dama bi yɛn saɣata ka dama paɣa mini doo laɣimbu shiri nyɛla din nyɛ tila so ala nyɛ yɛltɔɣa shɛli paɣa mini o yidana yi laɣindi du chɛli ka paɣa maa tooni viɛli saha shɛli kam ni yɛli nim viɛli maa paɣa yi bi laɣindi doo o tooni beeri ko ka che o laɣinda tin ti kɔn googala ka goyin ti vokom ka labna ka ati ne lala yɛlli ŋɔ maa zaasa n titi ti kɔn sɔhami ka guyi sambani ti dee ti tabiriba talan ka labna ti chaŋ ka taŋa maba yɔrɔ nyɛ din labna sagani TV zuɣu ka mɔna zaasa di anfaani
Hamida. Mambula, mokuzela njinjo ngona kapula hana tepana, mula kwemo. Uzo. Kuyule manejesha. Kwa abo pula bole puma. Nyang mambula nyara. Mimine idan yizoburuzo. Mino zanyala baba. Obe njeje tamalga lehma. Dumi kutu maisha. Gafara. Hamida. Oi. Kawula yetu ambeka kutubesha. Kula. Ni yetu ala kan na kufabla. Minin do yetu ama ni yara ta doshi. Oi. Hamida ina mbesumsum. Komple kama ndazana ma. Jai kula ne yong asba. Ina nan untan tatai yong tatai. Kan ni temi bebe. Oyi ko en ba ma ni kabele ma son. Kabole nye bebe. Kunyel ko ba bilong kariyere yai. Small but mighty. Do you know? Oh, well, I'm calling you couple. Oi, you could cut the young man at the bar with a camphor. Abor baby, nada. Antonia le dokulu pharmacy, EB pharmacy, PK Gombela, and a little cambon quarretima, Anchang, Anye baby da. The me kunyala bora de salina, Antonia le sue herbal center, come Mr. Ganative, but dancing the taba. Baby! Oh, anabukana. Kuchi ndone si prishia kula. Tuna nuyonyo. Akwala mera boxing. Dunsi. Non so kan nan kam. Da bu kurba. Hal bagu da tin tala shaf. Kawla nyi mo zo dunsi ma yo. Ula kan yen zoba. Mala shilkar bama. Ashilma nyedin. Ashilmanye Happy Family Mosquito Repellent. Ninde wana jeli dungumi chira. Lala repellent macham kete yung kampale nyasa. Yate nyeli. Anto nyeli fela du kam dembene. Happy Family Mosquito Repellent. Kumpo atena bande dashli nyanga. Nyama nui paka wala jele. Kwana me jira ne lele ne be shakam za bugu tomra betre yar tusuma ha kuliye chanla dana tishna shi ka dusi yan nama ni jamle chakan ya ha mala biya ka yumpa ka kusu ko ka bon wo biye ya jemo Happy Family Mosquito Repellent ha pare yan champun ba ka kulna leje bin nyama kam tiro ha no yibe joma won zombarga za ha Antonia le cosmetic shop kam be pharmacy shop kam ami bor style la dante ko banyware nyin kam zo herbal center de mun saganti ba danse la be ka bo tanga mi shawaran pa activation. Happy Family Mosquito Repellent. Dusi soja. The way you dey touch me, kumi. The way you dey do me, kumi. The way you dey touch me, kumi. The way you dey do me, kumi. Yeah. Give it to me. Bam 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 bam. Give it to me. Bam 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 bam. The way you dey touch me, kumi. The way you dey do me, kumi. The way you dey touch me, kumi. The way you dey do me, kumi. Yeah. Give it to me. Bam 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 bam. Give it to me. Bam 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 bam. This one ya no kululu no pasara sambara bora ante gentra nde kampu koma bana rai bora anto tinya asbam nda kodu kunuma karma togo makanke. Do you love me? Yes I do. Neba chan katana kan ya pe yeah knesu ya basi ya kwen ya day onu enya sichide wako tinzu we ya me ba yire fuosie ni be ba de bia me me do soro ku ya jino
so better. Pim so, pim sa like a this. I see I go before. Check, can what have been shout? I'm going to get it. What will you want to bow? Yaman, the Parma bow. The children is shit, I can't get it. Wow, I'm a lovely. On the land, come because I can't do wow. What's wrong? Get you my time, wow. Can you talk? You make all the feeling with us go deeper. Don't try to leave me, not me, your baby. My baby papa will live forever. Why? Take me hot but slowly. You know just cute but gloomy. If it's hot but coolly, you are so good like God that may call me. Take me hot but slowly. You know just cute but gloomy. If it's flames on the beat. Straight up. Drow. Up on them. I've been in your hand for Quarazum pom, that's a rape pom, kapara pom pom, kapara pom pom. Quarazum pom, that's a rape pom, kapara pom pom, kapara pom pom. That's a rape pom, kapara pom pom. That's a rape pom, kapara pom pom. Straight up. Yamapa the Sanma, Boka Quarma, Kaya living Wula, Chamani na Sherma, Tochakalapa, Bominia Bumpa. Bro, I ain't done a babe. Bulana Mingelaman and Kapumpa. I was my life. Mashanga to me, Mishanga, me Bunsum. Matungo na Marimale, Nasanuku, I was so no Tumku. Bro, Boya Bumpum. Money one the year like Kambara Numpam. Man Bazari Yelme, Nana Jay Man, Naka Bumpum. Kaduhula, Numpum Milimi Bamparman Numpam. My son, Apum Milimi. Tommy Bamisan, Umparman Numpam. Yaman and Banfilana. Kadama Yel Katunia Zapa. Bro, Asunchima, Wabu Masumpo, Bolenia Bumpum. Quarazum Pum. That's a rape pum, Kapara Bumpum. Kapara Bumpum. Quarazum Pum. That's a rape pum, Kapara Bumpum. Kapara Bumpum. That's a rape pum. Kapara Bumpum. That's a rape pum. Kapara Bumpum. Tanang marhabe in lafsina malma yorlam sa ka ko yampa pam ka paane anna kunun solo ka ndole jingo ma tanlam no tanya ban zan jima nto ba fai ka tatire ko zan la porson te holic golden rosa ko nyala mal pam ma pam ka tawrson de jingo ma sa shar kan porson bonka mal tira rosa fai ka tala to tanya ban yin chan Facebook comments ne ban yala ban ce satara nanta na mana kata ko tanta karana bjalaka labna tanan zan jima toy ta turu setar la yer mana rasbagi san ka oyatini love the program watching you live in Yindi keep it up okay the pipe am rasbagi ka abu sof yatini wa 128 viewers and still counting what a good program for the no okay the pipe am abu sof rayuwa gh by tamani watching you live from Wale nice program keep it up okay to pipe ka abukari idiot and watching you live from USA okay to pipe am fodala ya almazasa antite mashut abubakar Muhammad Abiola Gbayatamne what about those who are using family planning okay nta wonder manya la ba ko tanya la ban la kanatelle de ntelle le ta pipe Honorable Dalla Kasuliyatamne watching you live from
kasulila okay te pipe amfo iya almazasa ntiteka Rahman Sulaimana yatene watching you live from Lamakara, keep it up. Okay te pipe area so salis nyengo yatene in fact I am enjoying the program, thumbs up to you. Okay Kobana Abdul Razak yatene watching you live from Ashaiman, keep the fire burning. Okay Baba Sayibo yatene watching you live in Bechim. Okay, te pipe pam kay Ibrahim Tanko yatene watching you live in Accra. Okay, te pipe pam ampo Accra almazasa entite. Hamid Idris yatene good evening to you beautiful ladies. I am watching you live in Cape Coast. Okay, te pipe pam ka Saidu Latifa yatene watching you live in Accra. Satano manyala den na kuzoga tama. Tanyala ban ko inzan pedi chang jalaka. Sahajan tan lamna tabaka na satara shanga den chanaka muna zasa womba mashana opata jima mama lamna adana yarti pangun to nyar la ande song oto ne vjale sham ne pangun beto nyar la ande song odan na beshan nta de mana katar ko zantan lamna ka atazan jima to ne lala yeta anma sonte kata changtoni to na hono nta za katar ami ne de yela ye pa yella ande song de chalma ko tu ne vjala okay di chelmuka otu ni maliya gula kan yen mbolla dagban lama the vaginal lips or vaginal window kamam pato na nabiyan ma mami na wonnam la takwarta yi karam mumlan so la takwarta yi ma nyala payi billa do ayula de dem zikla sasha bene anto nyele karam la kaman de mormi be mormi la saba ka ba mor ba payi la pa so mun la do karam la son ko la anda de chelma kala la takwarta ayi ngo shale den dem he dem lam na wonan nan karam lam sare pato no ma karcheka de balbal de karabala kacha karamaliya okay karala dilan cheka sahashal kam ay bale anto binyan wama takpan lan nan wanyale anto balan la antaban ka ama pa so mon bil anda doma ay bala ay nyama karchema aku gbalin waye nye makar kyama okay to amma de zaha barnanya la zanti ta paaba amma ka tabmi mbor ne takana ti yule payi bilande do de barna namne nye shale de barna zo gare de dal hirin nye shale zanti pa okay tawum da mo payi biane kabla ande do ba poy kanti yelle mbor mani to banka man pa shab bien karanyela dalir shelin cheka o bo borne o yida maro na alwoto bor la biya dole yer la masahashal kam the simsene te biane communication in marriage fila zabu bi ala zama dinti taba fila nyasa dinti taba dugba cheka di kani di cheka pa abatu mal o mangtiri o yidana okay tin yer la'amba la'ambu tin yer lam yalla ka la'anda son ka tabura diri pala chop wan yan doma an bai be anya manga amma di yan wum nya san shalla kunya to ma pa wum be yan wum ban sha'u de kashe ba ta bangda dan saka mun yan zan yakse dun zo sasha den kan di bagal da pa tabe nti yara dama wobun pa so ben wobun min pa min do la ambu sunsunin ya asam shala biane so ngun suna shin cheden ne don so de biyan che ko jiya ko kure ti cheden ne anya pa yi nson nago sasha wagala nin yarma dala sahama pa dala sahama pa so mi pa min do la ambu nya asam de chelma kara duru ka o so dalani o de chelma kara duru ka voro hankal nan da dafune ama
chwa ma opam bo gum nyaasam shal dem jara funi de sa hatin ya ko yela ya won blan chara shin sha'ana gbanna ay no won blan chara shin sha'ana biyo to blan bor no duai ko ri ma ko mun sane bizo ko fun bizo ko panan da lama chwa ma bor manan so he yen so la ta banama ka so he tmanama ka so hum pataba ka so hum to zo da ba so nganam so hum banama ta dim solo ka bu jiji ne sung tale nang tamin ta paaba ti danam sunsune din yance ka ta to la'anda ti la'am ta la'am ba ma shi ka amfani yirna kausa payi bi kyar duni in ku yanti lan mahala an ta tamal da wani ata ku ce dane ka nye ka pa so jini yen yisi o ku to in yakse yim hadi ku padane pahamata manam woyinse way ji samon da ku zo de pala nin kurlu min yale hu okay kan nin kurlu min yale mani shal dum bacani wonin bunanala o ku to jiyan o kai yaksan way ji samon da ku ma zo so bene an ya ku zanwo wonu hayin wanzi o balpana ngo okay hal way yakso ku to tiego manga shi wona kurmun wahalan tiego man jala halan tiege nage karpala kaman kanin kurlumin yale amma ta problemni o to blan charashin shan ka blan charashin shan da zonin kurgunya tan shi sa hashalngo pa shabi nyare mara bu swarla mara kaman yum peta nanu nzanchana akarpa duru pomfon do ko bianmi haka nga su gbayum peta kalanga no blan swara kabiya na duro karkunya la kaman ka duro nyale toro zoniyan su sham nyala ta banma paataba ti dim solo to bom ye sola din yan chakata la anda sun kace dorta babu okay pa yi bil anda du di chakulira halalana tala halalan hu bin shadan da pasu yeslo su yan yaksame ka de dalir kunyala won ba char dono ma do be shadan pasu yesre o su yan yesma kausa dilan chakata tamda sebon le loss of memory de pelo zo ma yan twimu amma o mini o yi dambulan landa ma yan chelma ko le ka tala halalana ko tam de yiran amuno no difila tene chakariya ko yana ai to man balanti ba be wo bona ko yan yela mi yeto ana be mbola ai chaka yela ngo ka kana ko tamo ndi yan yela yeto a shalma o min o yi dambal andan bala to lala yela ma ne ro pom to zo ya ka be ni sheda o shala da bi o bi sheda okay o bi yurmi manim bikir wannan banane anya so semise na active obi en bezaza be yaya ka bayarma karngela mani kalansu wannan bananan bala pa anwo den chako gombe mwa be mbar man nan pa ta pa han yeto ashale ntaba bamne pa shaban yel ne bukula pompongo ngomblan soro ku choyi dansane naunzo amma para zamba kanan da mangma kadoma ho oldo dabma gbambal badane amma da barna di ka dabma zo on ta paga tanan pama dama zo mun no to doni kaman din nan karanan dabsa ko bi o min o pa'bal am on to doni karanan o zahan la lasa ko nyoma kadan diyam je dan diyam per olana ma karpa bahana kanyemi gulayan nga shema ni ma kucha okay dan zo tanang tatum la tamang chuta ntaba bam dan wana paba nri ngombe bor ngombe yan do adan so ngon ko chuyi dan sana na zo ma pra zamba kanang da mama duro ne baga hala dor cha ku yan barami ka anuti ma halaka ratuma na zo chema yi dan sana chema yi dan sana nyama
diyan kamna tan kana sahashale karakana ta gba pa awon shi so bien gba hala ikpa handa pa shabe banto puru jingle zamato ne oruku ifuni sujada funi ayen yarlame dabiyan jori dede kaman afanim ne na tanan leshan waya malo man wesra hala way kurum kayen yikse shi wazango nungo ndi balpana wa halle duna wa shi na hantina kana anto yiksa zane wa mi lan yisokoto zane kep na alo gbalme de zahama wa min wayi dambal anda ma ambala barna nyala zantete to zom na woni okay tere yul na kaman ay mamblan yan joy mamblan sora mamblan terchin shano zo on ko tue yi dansan amman kanin da cuta ma glance ka atuni bayi bi ce doni twebe karatu yugi de shi ma dan gbaga shi to dan ta kana sa hashal kai doni yung ntin ne ga biadiyan bala nyanga karan malla kamande bo vola anyanga ko ba ngo gurugure she pa ngo ching lab jala halkalala ni yar wa banza asa dabban do bi danam san twebo bai ngo ba jodur kana bande yuna ngo ba jodur kana na ngo ba jodur kana ashe la fa diyan bala de ko yan bela she ngwane anya ko na ay ne pa gorgo ka pa gorgo mani gorgo bala ka pa gorgo mani gorgo nyale dama mani ma bechang diniyan chang to songa ma wala kay ma ndi yel ya dam ma ngasal mi ngi bol be sha exercise ma nang bana dam ba ma exercise nyale hala ya ku do etam bol be sha missionary la aku do e kan la do ngom pazo na unzo exercise nyale don zo de yel ne pa gorgo ka pa gorgo ya she ma nan kana ta gbage ayango bobo siya vego wena la labin ma karbiyar pam nti paaba da ku yam jiro mu kaman waye joni yon wannan bunan wa zahayen biyar mi ko malo man walsara man man yar shan ma shirkan ma yiban za asiri danam san fiap ma ya mangle nyele okay da ku yan bala she woni nta gbago nyango ngo nkana ta gbagi obo asapi mango so be nanya ko enu wo zungu da bayan bu aran bato ram piyam doni anya batun ko kum da te manam tanaba unnaba kausar 95% of naba ngama bi ratan ba pyar donala ni mo za kan yala ma ni mun za sa dona piyam kan naba byarla ntala gole piyam dona pataba ayena mama rashi yalya kaman bulazo no wako cham dona cham ka bulazo ho sahasha biyan tamilla kamande wala kayan yalma zangsu kadab ya kara verb jimla kada konkon yalla ambo la'ambo fila azam suma tabshibu de bangala tambol ben sha oral sex be bene body sex bien amma wako enjimi no bien no nanzo karanya fitina zangtiti ati yenye bishop bien da pala kaman papsal gammalu candidates mi mamalu amosu opieto enta parge anya makaro mahagara pashto mana ma yiban zasani kulan ce idanam sane yung balang ma dim sulu ai sai yisna on beso yin zanga nu tomato na kazan la kpanyi fulo biyan zahmi zagu mami tammal labuyi zagu shele amba kyar dona karabiyan ma biyan me hala ai so pieto enta parge ka lala kwa ma yina mbe pieto ma na yin zan pieto ma kpanyi fulo ai nya makara zaha azanga nu tomato na karpa nyi pula anya makara zaha bi wala kay ma bi cer juna ma den bala anya ko yana ai ne o pa apsel gon kulde musar ma ka bo pa apsel go tima piam dona denche amma pa so mun cer doni ka dinga lala kwa ma yira kan zaha dunguna doro nyale
ba pato na don kuma da halal kwam lala ko shal din be pato na wona nan je ka de varmi kaman dor shele din yan tuna pato ne din yan tuhi ndala la duro ma ba amma ai perdo na ka zangano tomato na ka za kuma biyan bi a farga peton ta farga a so peton ta farga la ka za kuma biyan dan una duro ne amma nyin won be perdo ne ka wum da zago ma dimsulo pem do na butan nai ka zangano tam ka yelma na wum zago ako wum to nan so tiran nan da tamang chuta ban na ba biara ban she biara ban yi joni yom da anyang ko do anguma karabjara ka yung paga ka kuto juhe kamala man wal sarma dim solo pem do ne yan talab da kulana ka ce do ne titmal program wa ka bolna mamarash ara yele ni pem do ne pya minya lafi atila ka shapulo nyama anda tima ka valtima hal karata ma da biyanci she do na ka kuce kamani chanin bunane ince ka abi hakucan didi masora yele ni di pa bizo ne wo ai man na kulce du abu nzon wayu mpin yin balama to man blan garto dundol na baballe ntace kaman fahara karangala kamande rejima faharan yala kabajo o yare na zo wahala ka barta kanda yula memma ko sa'i me je wa pa yumala nungo ai mamba mi yuma ama bi duarme ka bi duarma anyala ho man gba na je wan bi duarme ka bi duaba ma anyale amma ma hala yansa na to duara ka tiar duune okay ka sa na riyam sinan di yami yete yulme kan bon tan folo namo akwai nyala so ko kurgu ka zabr mo palga zaha kanya ka zabr ma karan yel sira ko na jira ko ning bana o jira ko ning bana o cerla kamar ya o gon ya cha ha bagbaro o malai o cerla jone o da shalan ko bare o da shilan bala katim ka o bonzala nyorbi aka oh ni yele to ashalan o nyen za sa jone piabo ai canga shiftin yin yelme doctor na blan cer jone na ma nya da malambu doctor ni yana kama ta cer jone nyen mu yi dan bela ka yi dan yela ka su yisi be ka bambre funan ka su yisi ma abu ha mangalalanda anya ka so ya no monopause yes no menopause ma cheka o pa mal halame yeto abebe shama de che ka tamar yela gabra pa sor lam yitan mage de ban mal da halale yeto abebe na lama na ma amma de ka kaman pa yi za so yi dan san twabo din zo manan ba yi ban za su ni kulan ce yi danin sane chaka yul camera ma ka yele dim solo ai bu su kom ka dwani warbjani kul ning ma ko tulum de nga kanye pora nga bwalong ne chamta bwablu okay dim solo woy pien nage jai sa nege ayixsugo okay ai kuto ngulna alzum madara ta jinin waje da zo kan yar kamera in buna kamera ma aka yar ma a kuto guli zuwa dal alzum manwo ban za sa fiya ma kan yar ma ho okay ko yirsma amidi pun su kom dim sulo piyama okay piyam to boble mba kamba mba de ba prongo zo aye gohom okay ka cheke tum yitum ka pam na wumbe sun ansa yen yiksi sham na ampan yisar sham okay dugul na luzuma dalta jin ka kana nti yale kam na sa gana tv na borla madan kausa kayilu mama rash na rayalla ndanan ya amma nya ne nye shalam bon mama rash ne tila dan kanwa don aku to nyala tila ma she mama rash ne kotta she ngono zo iban za asda bana chomla ni traim doctor ka hali changa shufta ba ka doctor ta bang na dan mala we yela mana cham a cham to bodu be shalam jan ka ta ma payi bien payi bang hali wo pen jidu kamar ti ya ayun pishayi ka chana yama payi be char duniya wo ji dresso ni mo hayo akan yala ma halo bora mun dresso be shaka mi ya salma yina wo bela tura do golgara okay
Dabu gwalgara. Anya katapi no nung buna kul jalangu. Dati. Tadim solo ta twam duni. Ni mwaza kan yelma. Nyumum de shebjara agbaya anyanga anangbuna sahasha kam kamala mangwal sarma. Dim solo ka chinga shibti jama na uzo twam duni. Kan ta da kula nahi. Twam duni. Okay. Dinya yen no fu bwabago. Wai do ini kungala nirba na yamba. Daba yoban balama. Vuyima nyin su vuyima da na twama nan ma. Inde za ka ce kan nan. Kan nan abura kan nan yun nan asbashi. Okay. Nan asbashi ma. Anya asbashi ma. Mbiyan yela ka da bazan la ndi. Na hamba pa ba. Mara da mai kuma la amfana ya aku yar mu da mala amfana pa ma asba ma. To yaran ka saloji. Asba ma mala amfana pa. Do wula gar pam. Asba ma. Wula gaban bon mama rash. Ni yana ra wula gar ma. Mami yiza dormi. Kenan buna ma ka dinya vuhum. Sami sai na relax. Kenan buna ma ka relax. So iyisi asba mani nan ya shalin biyar funu ni yardir wa dabba nan da asba ba mile. Okay. Dabba nan da asma mini ya be banan banane an garyun bin yan nan la dama won jon yung ma nan bana wumsum shaldan da be nan bana wa ma ne zaha da palan gwamlan. Okay. O yiksi to lala sahama wai gba wo pa gbanyar la o pang manga karlan ya din yance ka pa an wai yiksi on da la active do gba yi yiksi bi nan naga kayisi din dal ma bizza hayen nan la active bizza tuma ku yancen la jen yalanga asbadan ma amma sorry kwa prama tun wana tribi bore asbama. Okay, tan page ngo sashan Alhe television a television zo anya ta tanga mi ma an to banan gwazan amma shani a part da me kula nyala bago an to bayna ka to wum kanya tinye sombo lak subsham interbalam naka ta ji adam fa na zuwa jinwon ma nyan sohla ya to ashale. Okay. Shab dire bon ma ka bon ma yunto so ba jim sole. Yin bon ma sa hashal ma dan gbana to largan gbada amarya. Nyama mbe ne soro bolma jahay ku ne ga sba shi kurga yoba hale ni yun kurga ni ya min ta peta ya kurga ni an to bolma amma to do yun kurgubci ni yene kurgubci na yi kurga yene ka so to bola en wami bola lama dala nan da ba so men bapra an bolma sa hashal ngama amina pa yi do lala sa ka do bolu da nan anya asam ton be na soro bolma da mata sa hashe manati malta bukata. Okay. Sa hashal kam kai bolma a problem ni ngeshan yin to songa no songa mi ko to songa male tamba pamba ka babjane na san ken ta paba ka ba yulu do zo amma ai to kujiya to ko bolma yun to so sura ta bolma ke mani babara ta ta ku yisla program pi kan kula la sahama kan yin je gwam kurga yi saham bala kan fonu kum kan yikse babara shange bo yin ku yalya to ashal ma waza asame kan yin zancin wadala yi wum dan tamsan danan nan ngba su da yisime kan bo haya wula nun mun ku julomi sashe yin ku program ma halakaratan naga ko zase kan buho karan kam na tagbani dan so ai wumda ntum tale na rayala shamma in ba su hunda yi sa anda bol ma bona shalma dan so ntum tale. Okay. Mawash mazanya ba dimi sala no bambo do yon to sumani zo mi denne hata mama no ko jan la yon to subal guma huna bambo de me so te so ya ma bambo de yon to subal guma ki che dinne nguna anto bal naka tuma ma shabadi no to da program ma ka ta zazir da da fane bambo no yun to so ma dimi so lokacale da mai yan bona lala ndulan ni yanan da lankana wada hafin zai gwanan da lankana ya ha to don zo yun to so bol guma dimi so lo ngan so yame akum mala problem hal shab kan nan yan ta farma
anto mbolma sahashaldin tu be sahashale soni yambola pa ka agba da kaga da en shallam jara nyama madan ka tiyarma communication kaman fila dibu da simsan da tukpang tamanga mbangdala so ku yon kolame ka kwa ko yelan ka credit bolamma Mara tien rapa apten zang dan nan konkote ten labna ta zang te la nya ye to alngoni ne sam denye pa amen da boson sona banam to ne babar la ambo pampa sami sini ne who is supposed to be having more sex mun suno nyar la ambo gar okay taza da mataza boran de malla wala kayama dan yim de malla taza bukata okay yeto ashalam janka ti wona ka tabato nin dale anta ba bam da tappa abasane tabato yare ti yedana ma mborame tatumma tabato yarle da man la jibe nyimbo yele nyenyen ka jinyale dama amun wona bjanma mu yibora won kana tay mbobla mbang halo bi yago nan ban yala Silmi say na action speaks louder than words. Wo tuntum sa wo biago na nyene, wo file na nyene yen yi wa na kama o, yi dan wo ko rebela ni. Yeah. Kaya to ashele nyele ka yen yela yi dana. Ka jimi nyele. Timi yel mani musulen nam nyati, ntaba bam dan wana na ma. Musulen se bo monga na ayela yi dana. Nkorembia ni. But sometimes I would tani to banda ma be tanga na ma de mala. Pa songon to yago nwale injella de wala nemvo yele nye pa no pontu lo balgo afara senya ngombo ndala karga ana wala ma na wannan ita sai da ruma gar ni sun shar turbiya kuma da jarkan amma shab jana kan ku yar ma da janwi da dole rasmiri yala shab jan ne yala ni vuru yala ni ya kan ni vuru yala ni ya ma bi da ma ke sa ro na un chika ro ma hankal labna ni yare ta shama okay ta pai kuma fa san po karga ya alama zasa antite agban to bana ka ta jiya da amfani mamarash tarana in yara in yalme tur zorfi donc yen nan ka da mursu be ko bora kai bola na kana ta don ma agba yi ku bora bolmo ba sa hasha be nan di be galande pa ba ma ti ya dama oba mi to fi ma nyasam ti da na masum san ta chaka bi chaka ta bang na kaman nyasam be da ne dama halal ku na chak chak chwa am gum nyasam chaka pa ma ba gum la nyasam ma chaka ni ya to ashalan lam jane to pa shab be borne ti da nam yata zama kata dab ma gba shabian be borne pa abin ya ba zama darin mala filan yato abi dit dan kullan yala kaman dit nan ka pa ma biha ne labna intala afaka da jangon bonde wale ana wala ma ana wala kausa na ka wale yala jabe ai wale zama la fe okay tawum da mai shi ngoko pura ya ana wala ka pura susa mamara okay tasa na zan shelo o ya azan shelo ndir ta tuma okay kamal be go pa ka son be go pa de kera de banga me bo jin de to ara do so kala and then the level be go to kaza do na kiyama to na ko son bango na te ka pura ma nya bo ya ko je sa shi na kan ka ta da fa oh nan so to amia okay te pai from Mr. Kajan po wale ya alama zasa ntete agba na ka tanya mai an po Mr. Dambayir da mo to na gba bolan na anye ibo dun zo tri ka vinyale en antlan kana ti yule so raye mani mun bi hanan luma dun so mun lanje no yi danyar wula mar da ku sama ko yulla hal karatun luma din zo kaya to ashalen yale
hal di da ba sai kar kun la kar lo kun la dan luma ka ya no bora dawle zanto ina la mi bin sha atan jannati dan ma gbara ti bihama exercise nya la zanti bihama karna to guka ta ka ce breast cancer da samsan ne ato balga man ta yi da na kace kai dan gbara biha da ma da jamin na kaman yin fa da samsan na welcome ti son nare da malayan don sham ka okay ni labna ma ba balgo nya den yer yendi na ana wala hello ana wala ma na tuma biya wala na ka ne ya la zabe wala na ko na la se biya okay tawum da masha into post na ko tian la mama ra stan okay da ni program ba so far o staff mission so far o ye to ama o problem tam kala da su de ne na on po ba ba ni high platform mazo Facebook platform mazo bo hay ba shari ndo bo min bo anya commande like do ani apan to bian by some come ko kumda commande like infections masha to ko kumda amban infection malma infection malma kanyin do ni nguna ka ba kilalle iko dinya kama pa tiara antu wumda kama a yin do wantu nyare bin mahanga ni ame minu iri min lani yani ilam taun men ya katare kinya dia bi ke umnya ni kama kajani ka aku dulu ni nebaka asuya ba ma di amin pa lang ko ne ben ma an bang kan yang bo ma rasnya ani is it possible then to na ko feel rabo no ko ba kama la ni jama kama dinye fakir kan ndo wani yare la bana pa ma yan kon container infection indinye ndo dinya o yam na fakir ga mulo ndo mar ma dan han to yare amoya ne kamande candidate is white bidin maja bishana jene anto nyere taje dindu ngaba nyere so bashe non kunna no kambon ngan soya ka da ke yamba okay the pipe on for ne almaza santete anto boko ne pa so bzene amuno is it possible ka pa so bian ka amuno landa ka ogo ko mala pa about infection aku to mala pa ka pa mal infection karbo baga gonorrhea wala kan yelma pa psela ga nyale pa sabanle pa ji pa bulu dende kunnan karate pa amane kanyin dongon la mon dan yinta dan baga okay dan zo ay mal pa ko wo kamo yelma na kama pama excuse mala excuse mala infections as excuses eso no is for the Antonia yema so como man yele ne nye white on do ma ban kan yelma anye pa min do la ambo banwo do infection yi pasa na rechang do san nan pom nyale do yi ku lampa ka pa ma male pa pyalga ko lamo nage zanchan biani bitin yana kaman 24 hours do ma yam tin la da alama nyabo okay wanzam ne ngun bonela ko for video ana wala man na ka tuma dia wala na ka ya na wa zabe wala ala fi bien okay tawum da mai she pour ya pam le programme via pam long sacha je m'ada comme de what programme je on pour ya pam ka pa mama ya ne asbashi ya ma asbashi ma on la voy de ya pam de me wontan je asbashi ma on la mamba ma le jamla okay ka ni nan da kasi yerta ka be zaza o pam de me wontan ma on la mamba ma le jamla okay je on pour ya pam de man la on check programme ma ka chantou ne
Foi a pauta para mandar o pamo hikma. Amigo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Te pai pa mo zamne an bona gwazan shal an son ta ma an poko fe je ya ma zasa. Ma e wo me na ngombe zan asba ma me wontan na zam so agba zo mo ka zan la pa abja ko na asba ma mo ya ta bo bor la me amma asba ma is good. Then cheka jagu be cham kalan kalan. Mbor mana kanto tin yar mo shaba gumda. Isa posuba ina be. Yin nan ma. Okay. Be yin to nan kasu kom ka pe jangna ne. Bi kay wile na un bi aisa nan le ni wilme kaman a wula kan yama a jagu ni yan chenisha. Do ko yan chen ba ka nan active. Ta akumal ya na so no so do na so pialle mo nan lamna ba par ma yeso amane kausar doro yi tue pa ma me pa to na male lungu pam de kursa haka na yina amma pa yin male infection ka do dunu 24 hours de dala ma yam tilla do man okay de ma do din ma de lamna ma orange tanye bayan ko ta last call alaje ban yorubu shanya ngombo ne sabu bana wala ma Woi alajin tum tare alajin tum tare woi ana wala ta shaka nana okay ka sabal ko yala zabe wala to yo yirza haku dangan buyele to wanda ya mai she hello alaji barga mi ma nyala dan magi an to labona ka to mama shana fata zuwa shi dan zo o pa ma o tro mo excuses ma kayama okay dan de nun ko shir malle do ma yillamu ona nyede dala wonye de dala ma okay dun dam ni yere to ashalmo pa yin male infection ka do lamu bata yin da 24 hours do ma yin yala da dala ma okay so ai wumda ne kai ma na nya pa ma ya inta on ko non sham ka ka ade ka ba gar hello ana wala hello yeah hello to wumda Zambia okay alajin labbal na ma de perwa to wumda alajin na ba ne mbo po sharia okay zan can kama ayyar la yato ashare to no mo abu ngoma ka ne na da ko sha ko to ko baga okay don kan bar ni ka ga tisuluma katinya da ko titi ko sha ko okay to pai pa mala na ba na zan shala sama an ko yo yi ya ma za sa shan wati ya wulan luhlan nan wai ya wumla di yang man la yato ashale non ko sha ko ti ya wulan luhlan nan wai ya wumla di yang man la yato ashale okay so ma ra sho babawo ko sha ko ni an yar ne dabbato zo maka ma ba abato ma nabi mu aranar ta kutuba ko shako kadan ne ko shako kadan ne pato ne sapta panan brana lo shapulo mba pagi mba mal sapta ta pago tuni demini be shama den di en cheka gba doro ma di de pa ma gba sana doro yen yele nala pa ma to ne maran so katima de sim se kata mitaba ka pa ma to ka lafi ka ban ka yela o mbezala nyura nye ninyere alama shingan bungoma ke san cin ashibti halanya ti yel patir kuma patir gunyela dabam aku to zan shele tabuna zan tab shele da biyan can na alacin maka bata yula jim nye tab shel din bala kata da tim okay torun zo pato ni mu abu lelbo da ku to chaka nya kwashi akwa alashi alashi ba goma yayan bola tortete ma zo ko sama kunye dan ban marza sa kullum kwai chaka to an kuma shana akul ba zungo jima ta ci ma man ku yan kwal zan shale bandin yanga to zungo jima nan yala yin sola mpa ataba tidim solo tri yel natiyan nahan lati idan makar zan nahan lati aya na ngun to yi samban nan tagga hakan labna amma ni yan biladin hali ati yenge da gbaga aduna da gbaga annaba da gbaga shi
de kanan ta gbaga ayan ko do amo to ye to ashal nan ben kausa atiyanya de malla biaram shele o sa'angane o yanne ay no sa'angane mjira antinya ka biyan de ka alago ka alago ho o ko yema ne biyan o no sa'angane mjira be so biane diyan bierla o tuni exercise na kadan na ma balama okay turun zo to dim solo ay na ba yi biara a shem biara a don la yon yiksi ka jani ka yin yisa ka targa yiksi dim solo tuyam doni ku tuyam doni en tala da kula na he zungo min yara pselgo ton ku je wadi bela nyen yiksi ki kulu bahma manga ka yi hala su je yirbe asune je masuma su ba ka yoga manga okay ka nya da lafi ama ku to mum ama ti da nan magba da gbe me na ku no ne kan ai nan ne ka kun baza lala ti da nan magba shebab jane chwa ma de be song da ti mun ku yum na kan kama to bor la yon yoma na te twi dabbe sheba mun yi kunya wasu hi ku twedan ma pa mo ko kanata jone mun di bora din yan nan kan mun nan yoma ka gele ga jone to din nan ma pa cheka tamanan ma shabje dama ayin wala la ayan to la danse jama shal kani bin sha kani pa wo ba mahage maga ba ma me banya ku gulma dan ko yina ko salgala dan ka ba yuna kadin nyam maga ba ma dan wona tene to ko to 1 2 3 ndayinta diyan kumi to ku ma yita kuwe anya ka pa ngo nan da de biro ma kan yin tahno gum la nyasan ma suhbu ma beere ko kace da biyaram suhbu ma de sa hawa bele okulan to wa so man ta ya ha anya she ma zan kana duna wana diyan pang okay to non zo to dim solo to bom la ande shadin yalla ande mangle karce ka tin nan bana miya ka polam kan yel sira karce ka ta zabra bulfiyan yalanga pattawa kata nan bana wa pataba karce ka ti gina incana kamal alafi gohum bakane wai mbaya da kane nyanga dun la zamba to bihir kane ti da na mai kwa pahan solo ka balagara yimang tirti yi balga yimang titi kata mine to dir azam sunga kausar yato ashanam jane pa min oyida yibjan kala anda son nan so sa hashal kan bishiya pa ngoy jere duromi do ngoy jere duromi amma do kuto nan in yar lama kayen yalla sa hashal kan pompon pa kan bor mo no jindo yele antonya kaso yani wo pa jele pa an kan ka jele a pa yi jele de muna sala dagla nyuma wo min yesal dagla ka bo vubro ko wogra kar ku ngala ayen la a vubi yamba pa ma bi yam warle okay pa shemi gbabjani ka bi yidan nam yan shiba ka ba je dim ya suulu pa taba wo bi shi ha ko gum nyaasam endin lampahi si nubihi ti yidan no mal ba nu tamde tutuni ti dim suulu ti challe okay hale ban nang dala karangala ban nang dala mabor la arma ay paham pum bablam saraka dabba ma mal ban nu tamda nyama a doye zan o nu tam patoni de jama kaman nanzu ka ban nang je ni manama dar shel din be do ma nu ma de simsim karangala kaman ka ay apa nu ne chibo do so ka tu ka sashal kam iyen tumna la tuma ke zaharin la yeza kusula kwam kayina ka sabta be inan banane don wai do yezin wonu tum pato ne mpata bambe yanka yunda ban jira shahara diyan bilo tuna kama nanzu ka ban nan nanzu bela do manu na ko zanan dar shan adam jan ma ambala to tun so tadim so tada yu zor ka tamalta no tam da ta pa ba to ne zan ma jawo anye anan ban pa ba azanle akwankwango ka kwankwango be shadan gbage akwankwango zan kana anu chi mo sunsun mo be agbal pane okay bien chan la vient ben yu shalma manye dane ye ben yu shalma like den advisable mama den advisable ka ko jel jenya nga ngeta zanle okay ka zan zanle ma in lelle
en na won nam tama na won nam tama ka puti ka pu pa ba paya pa shaban shawa shebe wa ma wai zangba ayen yami ko clitoris to bora to bona dagban la dan ma dagban la yul ma de tamsami pa ngoto ni gurlu shadam janla dingala bunna hazo titin ya dabsalatan to asade ya to dingala bunna hazo to la gurlu ngo mami kana wunnam ay kana dan so ka zuliya shambian bang maharlame nana yan nan ka pa ba ma kure biyan fiyar da dabana bang maharlame so la gurlu shana wunnan nam pa akazan sa o to ngo ma la gurlu ngo ma nguru pa o sha'wanin yi shale okay kaman doyin muro wo gugubo ni yan yi shale so biane hal way perga kaze ayan yama karayirna so mi biane lala takwarta yi dan pablo ma di yan pablo makara biane ama akuzanga nu parazo ayan yalame kana nche mun bandan biane kana nche shabdan ku tap me to bandan ta tab yama apa ay banka pa dene karata tabela jim suulu o sha'awashi wa pam o wohgo to pam mara sto kwa baji makabo dabsele nkanati nte lala tope ko magwa konko ampo ya pam ka pa manu ko yele shamyala to bom la anderson non to jondona ne kar cheka de tita lafi kace ka tugum da tabnya asa kar lepti la te kar lepti la nzang tete okay mbor nan puhursun changla ashama dagbambana sane ni alaji gas alaji Ibrahim gas obanyela mumbe ashama donc kwa dagbambana agba puhursun bo kan matira sagana TV yungo ka nchanta fuhumma be diyele mba danja be savlego nta handa shi ya kapo so kam ka ba fuhumba mbara ya yihma mo behne to mba non wala mba mpu hidin dong ma zan ha ntama ka fuhumma nan ma mba danja be savlego mbalan tuzuru obu dem de program abura bezo bela abura anon wala ampu halaji saditama yem pula Mohamed Mantenso anula kapunir kamun galgwam cameraman mba per cameraman be changu mba per cameraman anungula okay nenir kamun che gwam ka ngulse table mbarnam pula kifit club ngadem be ali maman sport stadium zaha ne de bol mi arba man ko to bol so kamwele chele kata wom kadi kazan tumtuma okay mawara damlaka iko ma wona kana ta jinin panzo zungo ne kata zan malwa yolom tana atal bisa zoma ne ban ko ngulab na osanta zan foroson dan kan mal to pam ne odawe ne no ko galgom ka banan zan chele ka ko na fan kana ta jinin paka zungo jima chan vin yal hal na rabago mawara sinyala ban popam ka ampa na ko chala tata ka atabro son de jimaka dana ko chentone ente gam kada mama yolam param na ala zama da yon kurga pingonde to ko ya bebe ne chaw fu sapo mo intam dala bakan da ne tilla shale zube haba santan ma bayina ta zan tilla malaka da ka gada ma shale enti do be ni sanin gbana pala akonyore ala fe ngo kar ko nta zasa ai bar bebe ne jaw fu sapo mo kabdela halaya anyela ngunu to nyele soche kayito amosara di gwan kane aku panga manka abel ala sane namba na ngozo nyangu beda bokwa zona yele to ama aku bolo 0243 430029 beka abulo 020 7114532 na la valle 024 34 30029 anto la bulo 020 711 4532 nyangu yenjeka abebe necha full supplement kara paga na haliyaka gadama shalkane foi kan son ko inform ka pa nyangu kamnan daweni aka galgwam ka jin gba zungo malma yor la ma da pile go hanan na bago ma tam papam ka pa to zungo jima ta ce da kunyala bago ne pa ne do la ambo de nyala tila nta ame dole ayre dole jima awu ma warash ne kagate kadama da nyala tila kata da dalir shanga dan cheka da nyi tila ma ka okpam so kam jane kadama o ye shama de mulazan tum zan la pate jago ne nta nar nyala de nyi
kpaŋsi alaafee ti ningbuna nim ni ka dɔri chacha ti ningbuna ni di nyɛla din yɛ ka fari n ko yɛn zaŋ la kpɛ ka zaŋ furi suŋ chaŋ ti kumbɔŋ zaachi na kumbɔŋ kpɛhigi na n ti tabili kumbɔŋ zaachi gushee na bi nyɛla ban bi diɛmdi ʒii ŋɔ maa ka n furi suŋ din ka ŋmali chɛni ti paariba ka n ko yɛn yɛliba yi ka dama bin puhi kumbɔŋ yaɣali maa zaasa n ti lala nyɛla ka yɛn chaŋ ti puhi holic golden rose ko nyɛla ŋun mali tabbu pam bee kpaŋmaŋ pam zaŋ ti saha ŋɔ maa ti puri suŋ ka na asani holic golden rose ti paɣaya pam ni an ku niŋdi shɛm n tiri ʒii ŋɔ maa naawuni ni yɔasam viɛlli n puri suŋ ni chaŋ wa ziiha o nyɛla ŋun bi diɛmdi ʒii ŋɔ maa ka chaŋ naya alaji dɔi so maa go yiŋa n dɔɣiri kpɛm nyɛla ŋun be dinni stani maa n puhiya pam ka paɣa ni n ku tabiri sɔŋda ka ʒii ŋɔ maa chani bi nyɛ frozen nyɛla ŋun lihiri ʒii ŋɔ maa puri suŋ ka na asani konko baby one n bala na zaŋ puri suŋ to kan ko yɛn zaŋ kpɛ ka tee zamaatu zaa ka dama naawuni be suŋ asibiri ŋɔ our most able midday news anchor ŋuni nyɛ Abubakar Adam ka sokam le miyo DJ Damson be in yaba Adam o san nyɛla ŋun mali suna gahandili naawuni daa nyɛla ŋun sheegi o paɣa ka titi bidibga naawuni be suŋ ka di sɛn yina ti n niŋdi dika nu ka ti ko yɛn zaŋ kpɛ ka gaɣanu vali sokam ka dama isa yina kari ti nya lala suna ŋɔ maa din yɛn chaŋ shɛm DJ Damson tin zaŋ kpɛ ka puhi ni ti zuɣu suŋ ŋun puri suŋ chaŋ ti puhi baby ŋɔ o bela kura o nyɛla ŋun bi diɛmdi ʒii ŋun puri suŋ chani o sani pam ka puhi saanari alaji tu naa yili zaasa ni ŋɔ kam ku niŋ ka tari ka gbaai zuŋɔ ʒii maa ni puhi MC Mr Kofi nyɛla ŋun ʒi nimaani ŋuni ku ʒi maʒina gbuni ka zuŋɔ ʒii maa paagi na Facebook mini a talivisa zuɣu ka a di anfaani maa puri suŋ din ka ŋmani nyɛla din chani o sani ni puhi cameraman papa ŋuni za camera nim nyaanga ka ʒii ŋɔ paagi na di piligu hali ni saha ŋɔ tin pun konko producer Alhassan Ismail Dagbon Chelsea na ambala n puri suŋ ni chaŋ o sani yuli boonda Kausar Musa na mi pata alizim mada ti lam na ti lache ka marima yulim paagi na a TV zuɣu na wani titi bia Hamida.